أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. غاكري مسلمي نكيت المتيه ونتو فانكياما وما ولا غدي ألو نامسن ومبور بكيا نغي ونغا القرآن ننفسر في وما لوني خسبي ما ونغا مسلمي يا مالي ونغا ألغا دين مالي ونغا سا مسلمي ساقوي kumbara wumma rigi subhanahu wa ta'ala makandi won sesima semma to fankenya ma alghawlan sawabe ma hanya kosi wonna suratul baqara ne ummato walaga afaloga aya naqamma alam tara ila alladhina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadara al-maut. Wumma rigi subhanahu wa ta'ala anaka wummanam yamme be sallallahu alayhi wa sallam alam tara qorina ga muhammadi mututiri kono akhbari miliri ila alladina katrabi miri khafi akhbarira kharaju miri mini min diyarihim kilfi ikhafughira wahum itan ulufun emiri wulwuli nanora hadara al-maut a doin fi saya ma sakema saya nakili wonnaga a mekinanu na imekira bani israilanki nege mine khata kui tafsiri nde naga egi waba fure namma nde naga adi ege yakui namma yakui tufa egirede etannaga egi alaku fakena ke soto enaka wa egamine gata kui megetomi gima alaka mara girima megetomi gima sayama enana kirana ngomma alaka mengeya faqala lahumullah alaka mengeya naka masibe mutu anaka yakosi wofaka ebirina saya soto lonni landi naka elune na saya han logon kirin summa ahyahum nadanga kambi alga mengeya naka irakeli enaka ngarin teyama inna allaha alga mengeya la dhu fadlin wallahi fi samantiya kanyina atananna ala nas adama diyakum walakinna kono aktharo nas adama gbegbe nana la yashkurun malaka menga tantuma akhaf samantiyama fasakali ala nan no kunyira elu la hala yuma ala menga nan no adama na gala halera wa qatilu ala naga wajhad raba wogireso fi sabilillahi ala dina malifira wa'lamu wa kulum anna allaha alqa min ya sami'un fi magbi kanyinara alim lonni gbe kanyinara wonaka sami'u wonafala mun sama fi magbi kanyinala barma adama ga fi me khawayni na kam fala setma anana mema kono fi na kan sa dangi mayiri gbeti wenyi na ke safala mamenni emune mema adama mune mere alaga menganu adama wen dede abira mere nanara won abiri meri nanara won naka won marigibe fi megbi kanyina alananna alim aman galonni fambu adama ka kulun fima ba ine tiri fi na kanne isundu mekwi alaga mengana na kulun mandal ladhi ala naga megina minde يقرض الله
nakan doni tima alaka mengeyara qardan hasana donira nakan fan fayudha'ifahu lahu alaka mengeya fa a double sofira nakan yira ad'afan kum masara kasira nakan bilbili wallahu alaka mengeya yaqbidu atanan afima mekma herira wa yabsutu yaqbidu atanay sukuma nehibe herira wa yabsutu ayiru wafan mekbe anawa yiru fi nakambe wa ilayhi katrabi alqamengeyama turja'un adama biring bilim manane hali mo wagilen fe leer nakamma ونقل غير عليه الصلاة والسلام أي آية تقرو أبو طلحة فاني نم يوم صلى الله عليه وسلم أنا ألغى غير مغرى أنا ألغى غير آية برغرو فتنفي وما رجل سبحانه وتعالى مثل ميغا دونيتي ألغى من قيامة alaga khaira nagayo anaga walaga khaira fay qonyera mbari laidi majardian dinana tamare bil tungu sinni khamara tamare bil keme sinni na menni mbara dienama mbarna fi alghamengiyama ya fi miskinima ba alghamengiyana meri doni ama ga doni luma ama fi alga misme findi serha ba ma fanyira alam tara ala nakhenam yomme be sallallahu alayhi wa sallam khaira akhbar man milighi ila al mala'i katrabi mihi khafira nyama yakhafi min bani israila kilfi bani israilan kima min ba'di musa ga dangi hambi idtam nagara qalu itamasin li nabiyyin lahum ikana myomme be nakanu nebe enaka inna myomme lonile naka shama'un nannaki ib'ath lana malikan arasamba mugutagi yarratira mengera nuqatil mugugire suma yarrati na kan kambira nana ki gere yarrati alo na ka colonel khamara general ndeso moyi hadra ba man na kan kambira fi sabilillah al khadina malifira onaga bani israelan ke musa to dangi etof ala khuisu ben enaka ala matandi ben ala na ke yago ira sarte ma palestine ki na fa na ke gere han kankra na kan ne yira e ke kankra musa kha munjatin na kankra na ge enaka anu aga kafe nanaka ga wala ge anu aga duma nan kankra na ge palestine ki na ge gira hay na kan noire he na kan kankra bai enaka khani e khonji na sama kankanna ne tuna bai na ga khani na sama kankan enaka masira na myome be shama'un aga me suira na kan time yara aga gere dirije ala ko gasige gasa gere so e rafa na kankrara e ya ko na kan baxi esa eragata etuna masira na myome be shama'un qala na myome na ga masibe hal anaka yala nga ko ne asaitum wona kama tanditi ya morira in kutiba alaikum khana ghafar la yawma fatan alghamengara alqitalu girsufira nga ko na wona kama tanditi alla tuqatilu wofa falafa aw mu giresuma qalu ina ghafala igana myommebe wama lana munsara mugube alla nuqatila
mutam mugere suma fi sabilillah ala gadina malifira wa qad non dinara ukhrijna mubarra minnu kilmu yawi min diyarina mughafugira wa abnaina mughadi fambarra mini mughfura mughafuqi donc khamo bara ma qorima igasu mugoyira mengendera yaratindera mogere so manakan gambra itanga so moyi momu matandi tima abadan khali ibarna yarati so moyira falamma ala naga temna ka kutiba atura farla ya alaihim nima alqitalu gere sofira ya kosi woma warin nagantiri ala baratara abara arafarla ya woma woga gere so tawallaw inaki kubisu gere sofira tan naga ma qorinti illa qalilan fudunduronti nyama ira minhum fatiyama negetin namyom me khusqudi sagafira jihad rabadi wallahu alghamengaya alimun atanan kulun sotori bizalimin yatakandi tonyagi khafima musa to nakatondi umarigi subhanahu wa ta'ala afafi nanan ye kharandi wumbe wa qala lahum nabiyuhum iqanam yom me naqibe inna allaha alqa mengaya anga masun wobe qad ba'asa abara rasam balakum wobe tolutara malika nagafindi yaratira woga gire dirijanna wo matingmara sagafi wo yakwe girde alqa dine malifira qalu bani israelen ke na ga masin anna ena pikeya mundara yakunu lahu anomalu de tolu tabe almulku mengeyara alaina mughtan gumma wa nahnu al mughtan ahaqqu mughtan yutanna bil mulki mengeyara barma ega mengeya kankira na gambe lonni le na ga bonse nu kule ya ma special ne hegbe nu na nara bira kulon na he noma ne gere dirige de kunya na ne yi mekene ke finni mek bilbilira mek makulon kira e yama donc sugandi to samini fa amusa minina yama ka e na ka kire na fa tanoma lude di mengeyara tolu tabe mota ngumma mota nan yuwara moha mengeya soto minhu dangi fe tolu tara munfera walam yu'ta sa'atan yirwa yumuna sembe muna fere muna minal mal kelfe na fuli kenyama na tolu tayi nagama se maga mengeya soto mogotango qala igana miyom me nagama se sham'aun inna allaha ngafalo be hakal ga mengeya istafahu abara toluta nan sugandi alaykum wakumma aga finde waga yaratira yigeretan na bafira afalafi baba fera mai afalafi baba nafulu mai afalafi baba naikine alaka mengeya naga abarata nan sugandi wakumma ngakire misilmi naga tulmati hona alkhalli man yafi wama alquran khafima umbara masenyime dunie tumada adame biri naga findi limania tarira alaka sariyema biri nga masenyi kiri lagina ki umbara yime ala naga atanan sugandra bama ana wa sugandra ba fe kanake nege abala menge ya mudaga kalu tolu taira ni fannu mani hantu hantina handunya kana kambe muting ekalu ala gamar gire kambera
imutimma maragirima alga mengeya naga inna allaha alga mengeya istafahu abara tolu tanan sugandi alaykum wakumma agafalo be wazadahu abara kumma saraba tolu tabe bastotan yirwera fil ilmi lonni khafiki abara karan alabar lonni fama alabara rakulu lonni na kam fatan alkhamengara wal jisim abara fatiha kamali bangbalanya sembe force aga falobe alabar na fama wallahu barmala khamengaya yu'ti mulkahu atana fima aga mengeyara man mehma yasha'u nakamma fina kenen aga sama wallahu ala ta'ala wasi'un yirwe mengenara alim aban fi birin kolo ana nakan yoraba ngakire misilmi fu adam ya tuatan tanyinara kona alaka mengeya tan limamu tantanga abadan nanan naki lonni le naga matu a khamehi finni mengera ay fi lamma igalo agafi asingi agafi ndu ilmi lonni begbe khalway lonni bilbil khalway nan naki yarati lamma na kharanne yete dalil nan naki afriyandi amanga finni megara nahan turki da famma meriyama ina tu agbangbalan ariyabu na fangalo kafi ba alaka mengia bara masing abar narba tolu tabe en yugo fi ne khima tolu takafi wa qala lahum nabiyuhum ighanam yamma naga masibe samaun inna ayata mulkihi ala naga aga masin wobe tolu taka mengia ka tanguma o fama nakan tudi ya wala rayati ay mengeya yigere yaratiya alga mengeya fi gatanamma wo konto fil kankrana kam mafira sana wo ya goyi an ya atiyakum afama ne wuma ya kos benu waka kil waka siga at-tabut na kankrara na kan sana wo ya goyi fihi anana kankraki sakinatun boya sara min rabbikum fatan wo marigira wa baqiyatun anin se dongoira mimma kilfi fima taraka alu musa nakanlu aganya mayira wa alu harun anu harun na nakanlu aganya mayi wonakanu na nakankiraku musa ka khuli nana ka wuri kana nakan so mayira nan na kankira wala kanu nana ano ga domma na fannu nana bani israelanki yikankira lon landi na ka ahali na siga jihadi no ya ko nalla e famane ne na kankira rabbilin e duwa uraba no hormara eli egeni e ya ko kuma na kankira nan beyi ala na kan sana wo ya ko talu ta ka menge ya ka tanguma ambara ta khasato tahmiluhu almalaikatu maliki safama na kankiranan na wuyatu afa doqtalu tabu khanana gafa anaka doqtalu tabu wuya na kan to ko konta fil gafira wo ka dengan yama ala ka menga baratin tolu takafindi wo ka gire ya ratira inna fi dalika ala na kana na fi kui won qissa na kan na me khiki la ayatan wallahi kabana kunannaki lakum wube wutanni ghera meri in kuntum mu'minin khaliyati o finde dengan ya mehira alkhamengama ga kremismi alkhawon dangan ya alkhamengama wonna ge alqur'ana na yiki na hanna wo njira wonna kan garamma kwe yanyi wonna kan durusima kwe yanyi nakanna wo ma armoire kui naka sa ko ma woto kui wonne wo nyerma wo nyina namema
kono alqur'ana tufa afala fego afi dangi fe keya na ka dunya atim fe adangi fe alkhatinanna khali alquran na findi wumma kitabira wonyar ma na wongi abdul sheikh na wongi wumman falufa ngakire misilmi fe na kan na ragiri fatala ha mengara wumutim manama wonna wumburo fagama wongire soma yala wonde ngane alquran ma ade wonna alquran bara findi wongi mara salfira abara findi wongi wonna karan won hayema kono alquran ka sariyatan ali manga kirenge wo mutinga namade anon kam rimu kita alquran ra e bar findi kafirira ala ko won findi tengani amira alquran ma falamma alana ga temna ga fasala taluta to mara miniti bil junudi aga galidira ne hebira fa fogora sigafira girsudi qala naga masin inna allaha anaga alga mengeya mubtaliikum awuma tufine ya kosi binaharin qurira inaga minimal naga sigafi jihad rabade sugi qorqo nana yiqulu wakati nan wara kono bala ga mengeya tankiti ma fi nan nan hanna akenen amma gorma kitima e kayarra tina ga masibe alaka mengeya wuma tuma ne qurira nanan nak wogiri ma qurina ke sega fera wakasa jihad raba ina na qurina obdon anum Palestine longori wogiri ma qurina ke wakasa ga woya ko giridi ana quri wondangi manake alaka mengeya wuma tuma ne na quri ka fera ma to mundo wodangi mana ye qolina kyoki kono na quri ye mum ma wosa gura wa mo khamin kana ga amumim manaki faman shariba minhu khana kam mingiti kirfi na quryi ha ina lugara falaysa minni amba ghafala ikanyibe imuna magalidin dira wa man lam yat'amu khana kam musa mingiraba na quriyira haluga fa innahu amba nakanyi minni anana magali na nyama ni na ngu shugume na nyama illa fu man igtarafa khana kan sara kisu dundurun di belakadira urfatan mara kisun kirenna bi yadihi abel ghaira amin akonya karabunda alko bonya di fangama yugun ye kholi ga khasabima ala na khabaratin na bansanna kona mummi masagura hanfuri kharafi mun fera bar man kana yemi hana kadange alima ne furi na rafi yemi tagam mane ane siga fi jihadi ne nana ala na tondi e kayemi nal halama etofa fasharibu tolu tagali ne kenu na fogora ina kamingira ba minhu kilfi na qurira agbebi illa qalilan fu nyama dondoron minhum fatiyama ni namuna quriyi min ha ifurara be balma magana nira ne ken fina kala matandira deja e mun sa d'accord sinda ga menge ama bira fa fore to bira ka fora e man ta fala ko quriyi na kan ya mummin masagura e man na kana fammi e wa ma ko makyana falamma alna ga temna ga jawazahu ato dangi nde huwa tolutu walladina anum mehiye amanu neke danganya ma'ahu fuqara e to quregiri e naga siga na kirima e siga fi e yakhu girede qalu e naga falandi neke finda ku matallimira neke yemi ha e naga luga e naga fala tolu tabe la taqata lana enaka hetu nuemuna mugotambe aliyawma tuloge bijaluta jaluta girefira en fafi nakan girede toluta nan fafi jaluta girede toluta misin mi mengenan naki jaluta kafir mengenan naki toluta kameki naki yemi naka tunuemuna mugoyi bijaluta jaluta girefira wa junudihi nuaka galdiye
نسمى منامغي قال الذين نغينا غفلا إياما يظنون نغيلا غرياتي أنهم إيتان إبو دنيا كيوكي ملاق الله إنو ألغا منغيا نار لمنه ني نغا مسين كم إنغا يرارا أويا من فئة كالفيرة نما قنديما قليلة نما قندينا خان كنتي قورو غلبت إنو فئة نمان ديرا جيريكي كثيرة ألي ما نما نخان كنتي بو كنا نما قوري نو نما بالبيرا بإذن الله الخاتيرا خالي ينما قوري دنغنياك ألما والله لغا منغيا مع الصابرين على نيما نارا نخي فيندي صبري مخي نيمارا على قوم فيندي صبري مخيرا ولما على نخي تيم نخي برزو تولو تنو غانيا ما تبر مني لجالوتا جالوتا ما وجنوده نو غانيا ما قالوا إنها مسين ربنا مخمارجي أنك تولو تغاي مخدن غنياغي مخمارجي مخبري مخاندي أفروغ إغاي بغن علينا مخصن دميكي صبرا سبريرا سوسيرا لمانيارا وثبت أقدامنا إمان غمارا سبتيرا با مخصنيرا جريكي مغنا مغجي وانصرنا إمان غمغمالي على القوم مخي قمتو الكافرين نكيف عند الكافرين إنغي دواء ربا إنغي ألم قندي ربا إياكو يقوم إتو دينغنياك ألم دينغنيا في غيرا إلاك دواء نغان فيندي آدم مالي مارا إنا لو خرقو يكو خي دينغنياك ألم ألا نغيقا دواء تونغو فهزموهم إنك بوغون جالو تناقا يماما إنك نويرا بإذن الله ألقاتي نيرا داكري مسلمي الله وندنغان يالما يلوغوه تولو تغاي مسلمي يما يغالي يما سيدنا داود عليه السلام أفننا نسور يمانا يما وقتل داود على نغي سيدنا داود نغي فخير بانا لغي جالوتا را كافري غاقوني وآتاه الله على نغافي سيدنا داود ما الملك من غيارا لأنك تولو تغا من غيار نغسو سيدنا داود والحكمة أنون نميميا لابدر كي تولو تغا من غيار أنون نميميا على نغنفرين ملا أنغاسو سيدنا داود يرا وعلمه أنها ركل مما كل في لون ما يشاء نغاتا ألغا من جاكنا أغافاما ومبراتو في ما تنكو كانغا أباخن دينا ياسو بوري تيتر كيرنا ناي من جاك بانسا من جاك نون نميوم ميا نغفي سيدنا داود ما كنا سو ناي على نغا خاتين يرا فو ونتين على نغاتين فيرا kawo mutin alaka tinyima wunta nan kasaruma kuna alaka wa wani nan yirma walaula alnaka qalinu daf'u allahi nasa alaka mara tomma adama ndi ba'duhum agrupu ndi raton bi ba'di ndi girifima lafasadatil ardu alnaka wallahi aboki barakanano ngakire misilmiye khala kamundi sugumam de manu yimay jogi ana findi kenera ana findi bundura ana findi dabarra ana findi koryara khala ka mengeya kamu mekindi sugumam de manu boki barakanano bandi muama yate hande to inyere fi dunya kono alaka mengeya atanna wana kan konan nabam walakin allah kono alaka mengeya dhu fadlin
fi samantiya kungbe kanyina tananna ala alalamin adam ibn kumma alaka wontin alaka mengeya ka mara girima tilka ayatullah ala naka qissatu nakan ya kharan ko beki kilfi alam tara ila alladhina kharaju min diyarihim han wum fatire aya naka ala naka tilka ayatullah ala kabana kuinan naki mislimi alwara makanaka natluha ala naka atala ka menge ayat atana ye kharanfi alayka itan khairabe bil haqqi non lira wona naka mebe non di nan naki parce alqur'ana ara kanta kene wuli ta musuma kui wa innaka wallahi tanam yamma gafin makka kifambe e khadden ganiyama laminal mursalin wallahi ina khairi na yama yat khairi na khairi fatan alqamin yara umargi subhanahu wa ta'ala abara masumbe nam yomme fanga khaira ya kama bambang mushrikine yira fasakali alqamin yati atanan nam yomme khairi sallallahu alaihi wasallam nana ta naga masin wa innaka laminal mursalin gakrenye alga faham fi umma tilka rusul ala naka khairi naka khafiye qaran ko benaki naka kha qissa ya ba ko benaki faddalna ala naka tanara fisa ba'dahum na khairan dira ala ba'd ndibe tanan khairan dira fisa khairan dibe minhum fatanna khairi ya man merindira alo Musa kallama Allah alaka mengeyanu sayyidina Musa ma senyi tina megamunu ne tagi nagam ma senyi madangama Musa ka samantiya bilbilena naki alaka mengeyira wa rafa'a ba'dhum anaka ndeite ndebe darajati dariyera alo alaka khair alayhi salatu wassalam dariya bilbilena yi alaka mengeya koñ hawo marigi naka mako amatoko ana wa innaka la ala khuluqin azim anaka yafindiki mekinan na nakam findi yugi teke kanyira alaman naka kuntu khayra ummati ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar anaka itanga mantonye e findi mantonyi fanyinanna mantonyi nakam fisa mantonyi birimbe kone gaf samante a sharti mundama wo me ya mor ma fi fanyira wo me ba ma fi fanyima donc khairan di naga fisa ndibe wa atayna ala naga so Isa sayyidina Isa yira ibn Maryam nena Maryam qali al bayyinat dalili fi ghayra alo meri faga ghayra kilfi furumara yalam fi na dalili nagasu sayyidina Isa yira wa ayyadnahu ala naga sembesu bi ruhul qudus anannaki fuyira fuyina kan senien anaki barka jibril anaka sembesu na walira ba fi ferera walau sha Allah ala nake kha mengeya satinu yikari khe mihine ke bilma maqtatala alladina mehiye mo galambu manu mehiye mo finde manu e khadogonu kunyema min ba'dihim khairi ghafa dange khambi min ba'd ma fi dange khambi ja'atuhum nagambara fima albayyinatu dalilira khay mehiye mo galambu manu walakin kono alaga menge ya khatira ikhtalafu mehiye nakama galambu faminhum aniyama man mehindira amana ni danganyani inakating ikhakhera khafima wa minhum man ndi fanna
kafara ni tanna kafiriya imutin danganiyadi walau sha Allah ala naka kharafa manu maqtatalu namiri mu galambu manu mu divise manu mu gire manu walakin Allah kona la khamengaya yaf'alu ma atana mara bati mafira yurid ana wana gango ngakirenge ala kalimani afi umma umbara kulu umma rigi subhanahu wa ta'ala galambu ba fi birin nakanna dunya ala nan wa kharaba khamwa nakankon amrabam ya ayyuhal ladina amanu ala naka wutan na kay bar dengania alama anfiqu wusera kayba mimma kilfisi razaqnakum ala naka mbara wu hasge nakanna kono wu mafradi seraka badi min qabl be manu an ya'tiya yawmun benu logon de qafa mato algiyama logon na falagin nakrananna yawmun benu logon de qafa bar ma logonara amukulu adamai amukulu malaikai amukulu namyom mendei nda kulum fu ala kirin kay duniya fere neyi yelangi ala naka wuma furadi seraka badi an ya'tiya yawmun benu logon de qafa na logoy la bay'un sarima timuna fihi na logoy kuy alo wonna sira madina ileriya na rabbihi birin tema kutendeku nde sarati benduma nde boutique kuy krebambe yerara asotoma yerra eluma yerra ko biri fi falama logon de famane gakire muslimi la bay'un sarimu timuna fihi na logoy madina makiti murabbima wala khullatun kompini yafan na hanna adami tagi dunia be relation na kay nana awa aha gine tara mengenara menge ha gine khunyanara asokonara ani khikine na kobri kanyi fere kanyi ha dinara ana logoy fan na kompini ya muna wala shafa'atun algama logoy man ana logoy fan kharsa munana de kharisa mande kono fu alatin nakan ka kharisa afa kharisu nakanyebe alu man memme sallallahu alaihi wasallam umma rigi subhanahu wa ta'ala bara garanti algiyama logoy a kharisa mane ala khawullu ka kharsa bumma wal kafirun ala naka kafiri hum ne yati az-zalimun karmo itanam findegi ni tonya gera me kana kan tonde ala khoy sogode be man ya khasga algiyama Allah ala khamengya la ilaha marigi yomuna nakallam mabatu nondi kenyara illa hu fu ala kiri alhayyu menge ngarin teginara nakam mufagama benun dunia kada alaka menge ya nana dunia manyom mane alaka menge ya nana alqayyum menge nakan tiri ay zakafi nakan tiri akadali khafi la ta'khudhuhu alaka menge ya amusukuti sinatun kinson yira ki kholi khatan kuma e khonyi gono ikinson alaka menge amusukuti nara wala efene sono naumu ki kholi yete ala mukinson ifena khakhi abadan munfira lahu anatanan be ma sibirin ka mara gate fere no anwe ana alha mengeya nan yira fi samawat na kanna kure wa ma fil ardi anin se na kanna boge se na kanna kure anun boge nabir na gata alha mengeya nan
abirin na ka marene nana to ala na ka la ta'khudhu sinatun wala nawm lol ne landi na ka Musa alayhi salatu wassalam ana kam marigi mum fira etam muso ko itima khi kholi da kamara kinsan ala ga menga na ka Musa ga ver tongo aga yesa ku aga khiti ga hangi sage anaka yesa ver anaka khiti ko yam musa be ni nyirende na veri naka futi abela ka naka bra anaka bo ala naka anaka pe Musa musara ana ha marga naka si na ke no nanye ki qoli baran suku e barabo ana wa anaki na kanki kuri nambra ma bokhibum bokhigum ana la ka menga naka la ta'khudhu sinatun wala nawm ala ka mislimi khaden kaniya ala nan tumma den kaniya kiyama man dal ladhi nikmna min di yashfa'u nakan qari sama na loge indahu alqa menga yiri algiyama loge wonna kay namme ko yumuna nakan qari sama illa fu ka kan sa qari sama bi idnihi fu alqa menga nan katin nanaki dunya waya kamuna anaku mekende sa bel kharabula hay mfan wayni nani non tan senda na am fala mo kon lan kirama non du muna nara gakire nana dunya nebe algiyama lokwe mekende mo khari sama aka khar sa khatungu khafa sa khari sama fu alkha mengiya nan gati ya'lam ma ala nan kulun su to fima bayna aydihim adame na faga yakun sama na kamal giyama alaka mengeya nan nakulu wama anun fi khalfahum na kam fanni khambara nan naki adama lonni na kaya yara na kaya khambara imusi sakulu ala nabilun kulu wala yuhituna bi shay'in adame manga fi kullu nyim mara bilinti sesera hal dunduronti min ilmihi fata alha mengeya khalon nira illa fu bima sha'a lonni di khasabi dunduranti naganna alha mengeya kenen khaya garanne aga fima khayra kulune lahala wima lonni di khasabi naganna rafan alama aga adama ndira kulara kan mara adama khalonni mu mara bilingi te hal dunduranti di alha mengeya khalon nira wasi'a kursiyuhu alha mengeya kha kursi anannaki kursi gongi tibanyi ma gorode wonden kan yama alo ala khilfala won bekke ya naxe akana kursi ne bokhne akha boy dangi as-samawati wal ardi kuro sulfere no bokh sulfere deni doko alaka menga kha kursi buna be alaka khair alayhi salatu wassalam anaka masana he akursi fan arsh c'est-à-dire kursi na arsh nankui albara wombe aka kursi aka menga kha kibanyi ana bu kuro sulfere no bokh sulfere deni doko na kuro sulfere no bokh sulfere deni doko ne fan na lingira na khe arsh alaka khirana alayhi salatu wassalam a kursi yuno arshi lokhne alu na lampu seli radaka isa baku fili kuyema eni yarsuga isa lampu di ka khuri ni to makana ka filima ana kursi yifanna arshi kuyina kine ngakire misilmi e barato yina fala dama be khakili nun lonni teganga menna adam parce que ina fala kuro sulfer no bon sulfer kursi bu nebe kursi vanna se ina kan ku arsh na lokone alu ina fili lampu ba kwama adam mu se to mamen wallahi i khakili tegam mane bundi tegan lonni tegan imara bileti mandema amana la hawla wala quwwata illa billah naka sembe num fere mobe sembe num fere na ala nanyi ala wonde ngani alama nanara ayatul kursi lonni li naka fi bigbi naka fi
na kam findi munafanyira alaka faham fi umma wala yauduhu alaka mengeya mutagange abadan ayamma mutagamma hifazuhuma yukuru sulufirinu yuboko sulufirata kanta fi alaka mengeya mutagange nama abadan wa huwa alaka mengeya al ali karlankiya ala nangbara al azim bui nafan alaka mengeya nangbara umar gina kay wumbe subhanahu wa ta'ala la ikraha anake meki force fifa teku akaso dine fi din misin ya dine al nakadi al naki force monasono mehura fu akaso yi dine mun fema qad tabayyana rushd misin ya dine abara makenen kiraya gbegbera kaywa lonni nan konto na ngamisin mi yakulun na kira bar makenen na correspondence bar makenen to idogoma be esakaram bogbetama par internet hali musigana e wali yora bamana ina wali rababe e siye yora bamana era babe lonni khasabima dunia ka development khasabima mismiya dine bar makenen kiraya birinna mismiya dine ka kulunyi fam anwa nyama na fam bar makenen kiraya gbebera minal ghayi basira lenti ya kirara age khambi makenen de naki khagli ka tuima ya ka tuima ala na ka faman mehiyo mehi yakfuru bitaghut enu se na gambatu fi kuyera afindi sesera ku sokote bini afindi kuntigira afindi sesera shaitan taghute biren ga ko nyen nak wurma solo ke finni matagutra hal kuntigi nara khayle bere terefen ena kanna kam fala fune e ko mura kelma kon afali dalil khami bil qur'an dalil khami bis sunna mariya ke ko sokoto ay ga kuntigi yama etan kuntigi fambar findi tagutra nakina ham batuma shitana barfindi ira ala nanam mafaman yakfur kam kuyuna ka kafiriya bitaghut kuyima ini wa konfima mismiya ga kambi makenende wa yu'min billah anaka denganya ara kilemma faqad alna non dinara ana kanyi istamsaka abara abelakha masu bil urwati luti qorqoera alwusqa luti na kan qorqo amubolum abada bil urwati abara yima so lutira alwusqa luti na kan qorqo lam fi sama bolonyi morabama abadan laha luti na kanna akanyira gakire mismi alga faham fi gomma mismi adine nananaki mismi ifa toroki yoki kona kali egali mania na place ega falla salsuli nanayira ega dine mu beyi afalu tuk ega kulo yima sokulu lutina na lutina kam buluma alaka won yima sokulu mismi ya lutira wallahu alaka menge ya sami'u fi me menge nara alim atanamman fi birin kulum adami tamuna kan kulum Allah alaka mengeya waliyul ladina atanam mehiye bislara amanu nake danganiyare abara finni mehiye kompinira alaka mengeya bara yirasu mehiye ka febun amanu nake danganiyare alama abare garantin yukhrijuhum ayra min mane min az-zulmat kilfira alama tandi dimiye kuy ba dimi ta gbegbe nara ala naka wombe ya ayyuhal ladina amanu la tattabi'u khutuwati shaytan aya betanan nek mismi ya santungo kirenara shaytan ka santungo kira gbegbe nara mismi ya kirenara
kafiriya dimi gbegbe nara ala naka yukhrijuhum min adh-dhulumat abar wo garanti ne kay danganya alma fi khaira atanan wura minima min adh-dhulumat kilfira kafiriya dimi alma tandi dimi kuyi ila nur katarabi misilmiya norema balato alama tandi ala naka zulumat ne tangbegbe nara shitana falama ya naka tanga findi besan wannan tera ana wali shi itanga findi wem madangi mara ta ku fitine ga keli kayasu so nyama nanli ena so so wodori fule wo fakafi kayamanin kanyama nanli maninke wodori fule wo fakafi shitana no mana gbansan nan so yi parce kafriya nara diminara na findi itam mawalira ala nanamma anaka misil mi qori mbar wo garanti wura min manani namu finni ma wosonyira namu finni ma walira awura min mane kafriya dimi ila nur katrabi misil mi anore walladina kafaru mege vangu nege bar kafriya etanto doki enake manyagun awliyauhum etang ekhayarati ekhakunye ekhadirije at-taghut kuye nara wonnaka kuye hal mekanam findi kuye ra qawle falenira imu kitima al-qur'an qara imu kitima al-qaqira ka hadis qara itan kuye nam matalma e ka palifa e ka wani biri ko shognama e bar findi taghut ra e kana taghut ya e baralo al kuye ala nanamma walladina kafaru ne kay bar kafiriya awliyauhum itan bislay الطاغوت ني تنبي سليف عندك الطاغوت نانا يخرجونهم با تنبي سلانا الطاغوت نانا على نغن الطاغوت فن من النور كتربي مثل ميا نور يكوي با كايسكا سي ماتينا يري انا غاني لي رمغا انا غافي رمغا انا غبا انا غ enu mekana kanna foko kirenna ena na derabi awayati manaka kanna dernaki anaka emora fannama egimenama gesege ke singe kele khami to ge na tinda ge khebu ena ta ya gitu amisilmi imisilmi anu alaga khairana alayhi salatu wassalam amisilmi firinna naralang bore naka abel khaira mini bore fannaka abel khaira mini ena masi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala a ina namasin bore fa yunubi na ganama bore fam fa yunubi na ganna albar na yunubi khafari kuna kama kina kan tanga awliya o finde tagutra ala na yukhrujunahum igana tagutira min an-nur kayfira misl miya nure ila dhulumat katrabi kafi yadimi ulaik ala na ganna ashabun nar نينام فندري تيكانيرا هم ني فيها نيهنم كوي خالدون يسوم من تريانا غلما ألقوا النتنغا يهنم ما ألم ترى ألا نغي أخبار ميلغي خيرا صلى الله عليه وسلم ندغي أخباري إلى الذي كتر بي مغيغ أخبار حاجة mekena kan makan sunyira ba adai gbagbara ba ibrahimara fi rabbih ibrahima marigi khafi kui onaka lonni le na anumrud na ibn kanaan ala to menge ya sama amenge ya na bimu sima ya nu yalanyira hana a amarigi munana ala na tananna atananti ibrahima kanki ibrahima mari ya khafi kui kono nara baler mundu an atahu allahul mulk ala taala to bara fiama mengeyara ala huntanga wa mengeya baluma khalui afalimu ala yatakakulu atana asoghira id temu ya garang qala ibrahim tamasin numrud be
rabbi alladhi anakam faaka menge nakan ga fere mai kin naka kirin na da tanan lamma batti sembe ma tanan na yuhyi ne menge atanan dali ngarinte dali munna tanada anakara mini wa yumit atanan man dali fagama alu dunya choki qala numrud fanna fala ibrahim be anaka wa kama riga walina nanna me ka fagafi anum me gira kelfi anaka fang nanu enani ana uhyi wa umit mfan no ma me ngarinte de man no ma me fagade lon le naka naleri me ka firimbar no makiti bore nu lamana khafaga kirinna bore lamane aka geli nan wala ka bay anaka tafanira nakal lamma khafaga ka konda no sombal lam fagama anaka siga ambara diyama donc afambara me ngante ana nakil langan lamma khafaga anaka mfan no ma me ngante adi me khifaga qala ibrahim anaka masabe fa inna allaha alga mengeya ya'ti atanam fama rabbi shams sugira asugirati min al mashriq kilfira sugutidi ina ga yima semala na sugina sugutidi ana kam marigi nan gawali naki sugi to den naga naki alga mengeya nan sugirati mana sugutidi kayfan non dinara alo ya masan kana kay marigi ni fanna fa'ati biha ifan gafara sugira min al maghrib sugurde ya kos wonde naga ki kenema bidin khatu atuna falatu kafiri ga nemuna na yama sugira tifi ni sugira gurfi adam ga wal munaki ifebe manili fa buhta alladhi megna yigitege anaka kiru kafara nakan kafiriya barma wal munaki nanan naki ibrahim nakan nindama wengi kui ibrahim to nindama wengi beta fallemuna anaka ya morti e ga ibrahima gang alu fama ali de yare ke ya naka aye beta kui alga faham fi umma wallahu alga menga la yahdi alqawma alga menga mu nyamama tingma abadan az-zalimin na kay findi nyamara na kay findi tonya gentira aw kalladi ala naka alu mkhfan marra nakandangi ala qaryatin tandira ina husayn hujairi hujairi yahudi afala nakama ibnullah ala khadinara yikabana ko nakan nabakafi na namura ba ma tambe fu al khadi marra ala qaryatin nafandangine tandira dina ke baitul maqdis wa hiya natakhawiyatun ay gilqi ala urushiha akinkima nanannaki tayo songi banguyo mutiga abili kunna bili na kallamma khara kanta abili gilqi ala urushiha apilima qala atutali anaka tamatu tanun tai kanye bin halakere anna na kenya mundara au mata kama wakati mundara yuhyi hadihi ngarintiya no maraba de di yitara Allah alaka mengeya yira ba'da mautiha yitaka faka dange kambi anu adali birinna ato lu asondume ku sikentiara dondonte alaka fema tara kilfi anun tanyama fa amatahu Allah ala naga saya rafa famma anaka luna saya 100 amin yekeme qur'ana masango mbekana summa nadan kambi
ba'asahu alga mengeya na gara keli na saya danga khambi ato keli qala alga mengeya na ga Uzairu magori kam anaga yerara nye konti labista ina kan nabari irayi sadebe irayi place be qala Uzairu naga masin labistu anaga mbughina be yawman anaga lokiring nanaki kilfe gesega hannum mare aw ba'da yawmin qamara kilfe gesega hanyanyi tagi nanan nabagbe nagambara nye kemera ba place bi asar qala alga mengeya naga be bal anaga ade labista mi'ata ami anaga ibughne be nyekeme enabe fanzur ana matoti ila ta'amik ika don sira afamala naka don se naka nayi aka fandera ala naka na don se mato wa sharabika anu ika min si ala ka menga sembe to fabu nyeke maku don se naka nayi lam yatasanna asisemu masaraki nan naki don se mu decomposer habandina ra amu kanari khadun se yara imaliri alhal yu masarahi nye kemakui alaka menga sembera kering afriandi wanzuru imanga matoti ila himarik ya so falina leri na tambara boro akhori bara yesin abara sa alamun nana kona akhori nun akhori tay bugonka akenyama parce que fala ka sembe masennabe atobara sike ala ka mengeya fatakali ta'kil madi anu anyamara ala nake wanzuru ila himarik igasu fali fammato wal naj'alaka ni gafe findi mane ayatan kabana kura linnas adame be kanake dengania intala sembe tunkulung ilanna kana kay mo dengania e fala e refi na ka fegbeta naki ala ka dina ra kan mara fegbeta nara kono dengania mi hitan e ga fi finni mi be ka bana kunanna ala ka sembe ka kulun asembe na ala nan wanzur imanga ma toti ila al-idham katra bi khorira annaki khasu fali khorina kan sahi amatuba kaifa kenya mundara nun shujha na dogo ma bor kana ga khabela ga sa seti na keli afa patirema alamma sa den na nun shujha na bakuma bor kana ga na masuma bor kana ga summa nadangambi naksuha mba maghirira ba na qorira lahman subira yibirin na bamane itiri e matuma falamma ala naga tem naga gitora ba tabayyana anaga lenkena ma ya lahu uzairube ala ga menge ya ga wali ba atanan to anaga kaba takil madi inaga kelma la naga tabir mbarak bilara qala anaga amasin a'lam anaga mbara kulung denkan ya kulunyira anna allaha alaga mengeya ya khagu kunyi lamata nan kulung ala kulli shay sibiri qadir ala nan nogara gakire misilmi ala wonda ngani alama ala mutagan dunia fefemu dunia ala tagan nagam khamuna ganna ba awakati nan saha malam mara balana ko ala mutagan fema de fo wonna ko wonda ngani anama khamuna ganna ba itam kunyi tafala kharaba ha be ya fi beta nan fi me mun kan tori e mun kan kulung me amutagan harabaki parce que fefemu na dunia ala tagan manam وإذ أنا من وقت يقرأ محمد صلى الله عليه وسلم قال إبراهيم أمسن
alaka mengeya be rabbi anaka marigi arni ama sembe ngwama nan ka kulum kaifa keya mundara tuhyi al-mauta mehina faga era kilma di ngarinte ngwama nan kana kulum qala alaka mengeya naka masen ibrahima be ibrahima fi nakam birim barraba awalam tu'min hantu mulanna hantu munkulu qala ibrahima na masen bala anaka adam margi ni kulungi laghira walakin konon wagne liyatma inna qalbi nsundu me khara ndi qasammal imaniya gon ziyada kharaba alla na findira ba adama be ibarno ba but abatura ha kuna na finde fanna ba lo khana kay e fala meke be e ma fala meke be kono itansun do ma ku e ko man na ka e ina adama lamma e khala nan kulu kunyi lamma e khala nan kulu donc ibrahima mun tege kha al khamenga ya kono an wax na dengan ya ko ngamasa alo meke nembe ya meke ne be anaka dimbara woto soto ana e bembara woto soto abore ni da e mutega ma ga dabara woto soto kono i khawa ko ifana kanna aga ma se be anaka datan tigeke donc ibrahim na kam margi ndengan ya ko muamana mali man ya ko kamasa qala alga menga na gabe fa khud ana gamba asru arba'atan dogonanira min at-tayr kelfi qoni yama de na qoni kha nana konkuri nana lonile ndi qoni khilma sengana ne khiso kono en tout cas qoni nani tan sugu fasuruhunna igana qoni nani bantu summa nada gambi ij'al igharaba ala kulli jabalin giyabirin kirin ma kunyi igasalu ij'al igasalu ala kulli jabalin giyabirin kirin ma kunyi min hunna kilfira jokon bantu khima jujuan khoni monde dokondira isa monde kirin doko igi ya fari isa monde kirin doko igi ya bore fari isa monde kirin doko igi ya bore fari giya ina kai muna yire kirin ende ditagi kuya summa nada gambi ud'uhunna e gay qoni birin kirin makhili e khilira ya'tika ilayka jokoni birin kirin ma famane etan ibrahim ma sa'aya kulon gira ama fura gira na umargi subhanahu wa ta'ala atoy masen sayyidina ibrahim ba alayhi salam ibrahim naga araba alu amariga ya mararka naga khoni naga sugu khoni ne non kirmara ina gbantu ina mondo monde do konani alu ala masango mbeka naga aye ana khasu to wage ya birin kirin ma kuntagi monde kirinna kunna kulen sina gbantu subeba wuliba kiriba khoriba khabiba abirim barsho aburi abirim mondo nakine asa do wage ya kirin ma khunna a ibrahima na fala misala na gambe wuliba a kiriba a khabiba sa kilma na gambe bori yama afa inara lang jire kiring e composé e le kenyama efa dogo sayyidina ibrahim abu alayhi salatu wassalam al khamenga gatinira al menga gatinira jitaraba ala na ibrahim ba fa wa'lam anamba ya kosi be baram makorim fima wa man kan garaba abarra bebe akulum anna allah alqa menga azizun ama tagam fi muna hakim
aman fe birim famma kitegene asa keyama alaka wondengania alaka mengeyama yinan naba sayidina ibrahima alayhi salatu wassalam be ina marigi longori masalu alladhina marigi naka wombe ana misi ka misali yunfiquna niki abama amwalahum ikhana fulira fi sabilillah alaka mengeya ha dine malifira kamara rasul alaka mengeya ha dine ha fe kamasali habbatin ala naka seraka kirin adama nakamba na lukuna alo sansi khor kirin kamali nara khor kirin kamengi nara khor kirin ambatat mali khor kirin nakambula kamara mengi khor kirin nakambula atubula na bule fara mini 7 sanabila kunyi na mali kunyi kamara tonse na tonse fara mini na mali bilkirema tonse solufiri mali khor kirin nambula anaka tonse solufiri ramini fi kulli sumbulatin na tonse kirin yu tonse kirin na fanfa beri ara min tonse kirin ma mi'atu habba khor keme khor kirin nambula khor kirin pe nana mali tonse sulufiri bo ana haramini na tonse sulufiri fan tonse kirin yu tonse kirin na fan na haramini khor keme wallah alha mengeya khamiki wal fanyira ba inaka araba alha mengeya be inaka dina mali aga falo be yudaif a double makine liman sufi megi ira wal fanyi sarira yasha na khamma fi na kenen wallahu alha mengeya wasi'un yirwe mengenara alim alha mengeya na man fi bilin kulu الذين هل نغمغي نما ينفقون أموالهم نغيا فيما إخانا فليرا سرقيرا إيرسو في سبيل الله ألقى دين مالي فيرا ثم ندن غمبي إتوغي سرق بادي لا يتبعون كوني ما برادي ما si fogora nanan naki sereke na kambari e ma birana fogora am faku na kan firi ala khadine malifira e na kan nasu miskinen dafi e na kan nasu ala kha kunyin de gafe afale ma birana fogora mannan ma tengera ma kontira wala ada e ma birana fogora tore wenyi fanna adamandina wal fanyira banara kono ma tenge tinara a wal fanyira ntana nyiraba ntana nyifannaba ntana nyifannaba kan mara tore wenyi khadu ginam fima ena dangi ni nyama do kana na do mara le hinya ntana tam kan mara amun kulong nanti atusa kilakari ntana nayigiya ntana nyiraba al na kan mekena kan wal fanyira ba kona ma bere wal fanyi fora ma tengera anun kunyi ba anun tore wenyi khali wal fanyira baga wenyi mulune yama asonyi mulune yama ala naka lahum ananebe ajruhum isarira inda rabbihim imarigiyera algiyama lokoyen nagi wala khawfun alayhim gahumuna nema wala hum yahzanun imam musunnuma kande ba fi e khawal fanyu fan sarira ngah kire muslimi ne kaytul mati ho natu fan kenyama o mbar wo marigi subhanahu wa ta'ala makandi alaka afahamu fi wumma won sisse masen be fan to kenyama wo ngah kire nyebe alaka wala sawabe ma o mawala khairatihi wal fanyira ba naga khawal fanyu matengama me hindi nana awal fanyi rabbama ne kuna kawal fanyi sarimu lima ayara mun fera
abrama kanyo forabe ma tenge nanna anu mai fale ali mane arabama kono atanamma kana makanna marbu margi subhanahu wa ta'ala makandi alqa alqur'ana fahamu fi umma alqa wonti non dira alqa liman ya fi umma